Ata mignonnet penons et trop arbed. C'est une presse d'agas à rendre da bourmen var balibreiz. Madar jetelo. Mon ara mat kenant trugaredit goulena a sonjopeuse e bro kernevodez e mo installé da baouer zun dremenet evit dijoloi kuminu ar brou evel logona daoulas da square. Sais-tu tu chantik et yineno da kavout Jérémy Moisan, savait des neuzer harter gant mignonnet bord d'armour, à cause à voyer de zan danse à vraiment gantan. Son arien nerzus a startigeneg a vogandin meizio ar strolan maska gaz a voise evit diune ar c'hanor me mor o paouez sevel. A diustue pointdin mon da kavout gwenole cornec, da gustume et on a la candu da goms me diri ou responto d'am goulenou. Prestor, sais-tu balibreiz? Salut, dit Gwenole, penons mancon. Salut Lulena, mon arabat. Mon aramad, bravo en amzer. Ja, C'est benafin. tu. Ah, benafin. On a que gole d'amzarva, moi aussi. Da sega e reles kinnig din a l'er am plermom. Ben, moi, me bega hastel, Ja. var en enezen, il va parez logona. Ja. Il est très Richard Daoulas, agomment, be sanian. Neuze an a vezou da rezmad ar vrote. O ageran, hein. Ja. Zo bet, o vage alomment, force pegemen pa wan yovank. Ja. Hag irio neuze e liomet da vicher gant aregoz. Peseur micher arez. Psychiatre on, la bois d'aran gant ar regoz, ja. Nemekin. Nemeken, vraiment, enfin nemeken. Gole d'aran an ebetud yovankor memestra, Ja. mais drevraz, ja, tud hag a zo ouspen degvla a triugen. A visco out bet dedenet gant aregoz. Gant ar regoz, ja, gavdin. Deus pelec'h et teu an drahe. Diez el arret en amod. Même da sentiment, ya ar regoz un dra neus dedenet ar c'honan, un ket ar from bennak. Ja. Liambe da mnon jentamig memestra memes from a ar brezhonek benafin, neus laket ar c'honan da goze al brezhonek, mais A vorenou gant da dud koz marteze. 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 Mais o bet o klask gerioù vedre se sa d'antra, mais non meus ket kavet. Ah. Marteze. Mo sema, ouzan ket ar from, Ne ket dirio e kompreni man traoze. ne ket sur. Petra a rez ganto neuze. Lakad a rez aneo da goms, zenie? Ya, laboura d'aran gant ar skipail alia da vele d'an dud erger dija. Ah ya. Pez a janch, de digemer an dud en hospital, a ze yom da vele d'aneo erger. Erger. A laboura d'aran gant ar skipail gant c'hwer glandiorez. A laboura d'aran beptol gant ur glandiorez. A deug anin, izan azaout da vele d'an dud Ja. erger. Hag, setu, ar medicine famil, ar c'hwelen gidi gant yom, un tamik chikour, vid klask chikour an den. E yom da vele, klask kompren pet a c'hoarvez, a klask, setu, diskoulmou marchelom. A petra c'hoarvez ganto dreistol. Oh, bah, bep sort kudenou, hein, bezo tud hag a zo pake gant klinvejou psychiatrik a baoe a viskoaz, Ah, a ya. baoe o yavankiz, Ya. lo daneo. A lodal, un laket diez gant trao, pe vichet divasket, pe klinvejou liambe gant ar memor, Ja. pe a bep sort A bet trao sort dizan vel lavez Ya, gole ya, de ya, ya. gaiande, quoi. Ya, ya. A gwelet a ram tud erger, met erger vid lo daneo a zo anti-retret, neuze yom barzantiez retret, quoi. Ya, setu. Ouais. An anter de an dud avelom a zo chom barzenti pe a randi, hag an anteral a zo chom barzenti retret. Hag ar memes kudenou a zo ganto. C'hellbeza, même eustra alies an dud a zo anti-retret a zo pake gant trao un tami kompliketor. Ya, 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 ya. Penons e la kezneo da goms neuze. Laouen in d'ober? Laouen in d'ober, depan ara, Ya. hervez an dud, evel just, tun dud ne keken, setu, depan ara. Mais drevras, non eus ket kudenou, vid lakad aneo da goms, da gompren. Bon, mon areom ganto en un mode naturel, hein, kozeal, klask a om lakad an dud en oez, benafin, setu. Hag e ravad deo an raze. Mi chance, mi Bah, chance. ya, 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 ya. Mais ya peur lier ça et très mat, quoi. Et très mat, hag in content da gautu da zout en aneo, Ya, ya, ya. pas d'ur penat. Troteus da implijar brezonek? Avechou? Hag emeus, Ya. hag emeus, alies, kichaman bemdi, la fin memes. Ah ya. Ya, pa avechou en ebet gerio, la conduit so content, pe avechou en arguzul aden e brezonek pen da ben hier. E sor remarteze avechou da lakad aneo da goms? Da zigeri o c'halon? Avechou, e c'hell krouiel liam a esa d'an trao.
Mais gavdin deg loaso, pepen loaso, ou à dava d'essor, vraiment échanger d'un tamig en trao memestra. Mais bon, un dra ouspen a gazo poesus. Avechou eve osé da bep sort pour menadenou evit ar egoz evel koste Brest l'er ma vezon de kaset gwech len ti debri, bedewa arzur konan e ganto. Voilà, tout se passe bien. Kadorio Ruil, Bleigen Pepler, setu anezorien ti ar egoz o pourmen a ue mounet de zebrain. Ne menchet o tilijan, ket. Pedet in bet gedur gevrediger an ved roudavel. Chanjara deus ar boisiav. Ja, na her pejadur kenadin. Am ne vise golet troual. Golet ar mori. Hag ar bouet a zo gwelloc'h? Ar bouet, ja. A taouez gwelloc'h par zrever en tubenegal. En ur chanchler evek rouet an vorenou neve. Donet a ra en dro, sonjou koz ibe. Rede ober andraze, car on ne ket gwall laouen ar vuez mestran e barz a tiez ar egoz, quoi, setu. Bon, juste e selon nous en télé, hag e kozion de trezor, mais bon, va da radio sur mont da bourmen a da fouet ar bro en tomig, ya setu, benoz braz a la varan da kevredigez roudavel, hag en deus aouzet an abaden a moirio sur eo plus kenan vito, ya. Pemzek den a youlvad a ravardro an triut genanezor, ar valeaden a zo posub ad rigare d'an donezonerien. Ar strambez a reom kas mu a draou. Pa reom an unan, an inouet. Quand par an strambez, a zeus pijadur, Tiniget e ve bep miz an darvout bennak ge roudavel, em gavioa bep sort, pe a dra da zer el sonj. Neket aliez eve kaset ar egoz e giset an ti debri gwenole ablamor da betra e andraze, an diwer a dut, an diwer a youl, petra e da zel var andrae. Sur a walar, sur a ne vezont ket kaset da walar, a damzonj ne ket ken an adze respond sur eo, eus un diwer a dut, un tiez retret, bezo kalz a dut, kalz labour, hag a rezo labouran no deus ket amzer a walar. Se zo en dra, a zo splan. Mais destreget an dra zo ye, Adamzonj, avechou an dud marze no deus ket, pe marteze no deus ket studien mad a wala, pe no deus ket ar labouret a wala var ar zel, o deus var ar egoz. Mais normalement, j'ai ar gevredigez a bez en eus ar guden en amod gant ar egoz. Ya. Lakad aneo en ti retret a valer ne zortion keken. Ya, setu. Le c'hoarezour a dalot, ne yon mez, nemet evit gwelet ar medicine, an entraken. Sezo... Kri a war e andraze. Sezo kri a walar, ya, me gavdin, a koulskoude e c'hell beza dizinvel, damzonj. Da la rede ket Ma ar labourez amzer. var da zel, e peus, kemer an amzer, klas kompren piou e an dut, a gwelet an dut, pas o rudenou epken, me piouin, daouz la rudenou, Ya. avechou kudenou hag a zo kre, hag a zo don, hag e diez, krouiel liam, kompren an dut, me gavdin e posub ato. Memeus, ar vech kolet ar memor pel ar c'hlinvet vel Alzheimer, e chom trao, hag, et d'an dud ied a glask ad lakad bue, glask pelerman ar vue, avit lakad ar vueze da greski en tam. Hag andraze ad las keste ober. A glaskom, an ur mod, Ya, ya. mais ne ket ken an adze, ne ket ken an adze. Mais koulskoude, damzon, j'ai davat possup da skwer naï grosmor, ar skwer naï grosmor, hag a oa pake gant Alzheimer, en oa pez a vez laret an apati, d'ailleurs en apati, en oa ket c'hoant an entraken, hag ar vuechou a dremene, an eil re var l'air a real, envel, e bober an entraken. Hag ar psikologourez neus laboure ganti, neus klaske gouzout piou e oa, neus komprene, de oa ar varzez, neus laboure ganti, hag e neus laket an eil da gomz dre al livach, Ya. a da skriva barzan ego, betegen ban ul leor. A zezo, me zo ar skwer, deus ar pez ar c'hell bez agret, quoi. Memeus ma zeo ed ar c'hlinvet pel, ar rabat kolspi, e viche ket kavet trao roudou deus ar vue a lakad nei da greski en dro. Ya, ya. Andraze a rez var e neus sa, ye? Reom en tam, Ya. ja, on a an bebeil mis da enez eus sa. Ober am un droiad, der aminte ne yom da vele dantu der ger, a goude mern un ti retret a zo ar enez eus sa, gant tro ugen an ezat. Matre, gortoz e dout.
Oui. Gorto zedom, Ja. ja, damzon, j'ai ravad, d'aviona, on me dit gemere de matre, Mat. var an enezen. Gwenole eus pen da vicher et eus ur raktrez liorz gant mignonnet petra an istorze. Peta an istorze. C'hon an ishe da liorza e brezhoneg. A raktreze a zo deut, a zivar eskemou an eus beg an mignonnet, kalzig a brezhonegerien zo ar vro an mantre Ja. dro. Me benafin, an penoz ar prantajou, an digarechou vid en emvele da kozeal, ninke ken stang a ze benafin. Ah. Pegur, aliez da skouer mon arez ar machat e velez un den, mon ara, mais bon benafin zeus un anal, ne war ke brezhoneg neuze troez buan var ar galek, Ja. pe peus ket amzer, setu. Neuze, sonjet on eus, neus ket a walar a brantajou vid kozal brezhoneg. A kolet, ar brezhoneg neus kolet un tamm e plas er vuez foran naturel. Quoi. Ja. A neuze neus sonjet mat viché en emvelet, mais ie en emvelet var ar pemde en dra bennak lusket var ar vuez pemde kentor eget ouza trao er vech an amzer. Klasket on oa ouza kozadennou en davarn, mon are en dro en tamm, mais ne ket ze tout à fait don ar c'hoant ni oa kentor en dra lusket gant ar vuez pemde. Ja. A sonjet on eus, a liorz, a zo en dra ger evit ze, peogwir vid liorza, red bez a ze modal, ne ya ket en dro. Nous on ket agañ e vo ruskenouen da liorz a hed a zon med enora Henri a c'helfe marteze rei ali ou dor bet e oa yo an denez o velet e stal gwen an eirez. Degemerma de Bretagne apiculture et daoulas, urstal evel manuske kalze zouto, amant et kavan danve gwenaner, tout pez neus ezom, eus a rusken betegar mekanikou evit sachar mel a laka de bars pojou. Izuan deiz eo meret ar stal gant enora Henri, met d'un istor famileo evit gwir hag a grog e milnaouchan un an apev ar ugen. Beo ar poutre a zo ataoù beo, avev kepet deus amant a noa savet ar stal. Neus e vazud o deus adkemeret ar stal var iler. In zo chomet a za daou bloaz zo. Neus e memeus adkemeret. Un dra bennak ispicial a gaver er stalman, un an eus a re nemeto e France eo hag a ra follennou e koar. Se a zo labour goulchan, fardar a follennou a seurtse, aed ar bloaz. Ze zo ar mekanik kenta, nous a ze ar pal a zo ober ur gwiskat a la kaden ur rol. Evit goude mont war an eil mekanik. Hag a ze vo stumet ar frambou. Ar follennou koarman a zo pouezus braz evit don a ben da gaout mel e barz a rusken. Setu perog e ran goulchan farda kemen. Plij gant ar gwenant vezi plijet ar c'hoar evit sevel an ti, sevel petra. A neuze mo deus ket zed ober e c'hell an ober mel. A neuze c'hell an kaout mel. An darn vrasa eus ar ven an erien a zav ruskennou evit ar blijadur. E breiz e zo vardro 5.000 gwenaner, a divarno neus nemet un nebet degadou a vev divaro ruskennou. Daou e lavaro deo diesor ar vue evit ar gwenan. Kudennou e leiz a zo, ar produoù implijet gant al labour douar da skouer, niver ar gwesped azia o kreski d'un ti spontus a zo ken grevuzal. A bezo un an al c'hoaz. Parler bezo ar varoa a zo un am prevant nive avec kavet de ruskenou. A zo var ar gwenan hag sach ar gwad. Deus ar gwenan hag ober ar gwenan un tamm diformet. Neus e rede lakad un tretman e barz bebloa. Neus e eo un dra ouspen, neus e ze mui ar gwespedazia, tout ze ara e a vechou un tamm diesor vid ar gwen an erien eget e oa daou igen vloaz zo. Nekedez be a gwenan er izuan dei. Met un dra zo sur eo e kaver eti Bretagne apiculture ur skipaitud mousc'hoarzus a gouiziek ar o c'hoant da stag a ganti. Pegen skedus eo eol logona, te kigwir? Hag eo. Deus e daoust e fez prez da lakad ruskenou el liorz emañ rovont da zevel. Ba perak pas. Or menoz eo. Menoz eo, a just a walar, me gav din, me Michel Fran nemeus e teuf etud da liorz a godion, ma ne blij feke da liorz a dio tamm ebet. Ose te yo, ar se c'hoant choual d'ober. Pi a liorz ne vo nemet an digare ben a fin den emvele da gozal brezhoneg neuze. Ya, setu. Perak pas. Ah, da gaout Mais ne legumaj choual, o vestra, Bah, evel just, Evel just. e vo profite de da legumaj e michans. Daoust o peus kavet an dachen. Ya, setu o paouez kavout an dachen, an dra nemetan eo am o c'hortoz evit lansa an tra oa dreistol bruda o raktrez, ton eus ket brudek emense, o pevarden a ze o klask oz an trao.
Mais qu'avait de Wandachen, hag evo e logona ervour, ervour e logona, Matre. chen un hangar. Deux des dit armenos, levezon et bet gant ur VH teus gret e brogembre manifazi an kit. Ja, sur, Andraze neus chanchet de vazon, j'entends moi, var ar brezoneg a penonz raig buet d'ar brezoneg. Puis a duze e dizan vel kren an trao. Da la rede. Da la redeo ar yez a zo beo davad, ar an treuskas ar famil a zo beo, ar yez vez klevet ar strejou, vez klevet ar stalioù. En nors da vian a daleg avel Suez, da vian a vez klevet davad kalz ar yez. Pez ne ket gwir ket ne breiz. Neuze, aliez mat e vez kenveriet breiz gant Kembre, Ya. met an trao a yaendro e Kembre, ne c'hellon ket bez a kemeret amañ e breiz evit d'ober ar memestra, pe gwir benafin ne ket tamm ebet a memes tra, memes live implij ar yez. Ya, setu, ya. La varet meus teus gret ur VH e Kembre, mais un tammig muor evit ur VH e oa e gwirion e. Ya, gure, chomet dom kichamant daouvla o chomeno, a Ya. meus obet a blavez kenta gant en eskem gant rozon daou, la me oan ur ober an aoutregez, neuze va zred e blavez aoutregez meus gret Eno. e aber e Suez. Matre. Setu hag ar chans meus bet ar rei kentelioù brezhoneg en eil blavez da studirien ar skolveur, ar rand Kembrek. Matre. Penonz e beva e brogembre. Da segan ez eus diforioù braz e kenveromant da skouer. Bez ez eus, evel just. Kompliket da walar ebet dija a fet melestradurel, enfin a ferioù melestradurel, pe gure gant ar Brexit e deud an traoù da vez a spontus da walar. Ya. Kontin ket tout da pez an eus Non, bebet, mais luziet ebet, kompliket, ya. luziet tre, gwasor vid luziet memes. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, Hervé Chervileno, on bet digemre matre, hag digemer ustre oa an dut, hag ouspen, me oa bet videski Kembrek, ar merchet, di lojet an eus gant tout ar famil, ar merchet zo bet en eskol Kembrek, desket o deus Kembrek ie, hag on bet davad digemeret gant an dut, quoi. Liam ou craint, on peut savet. Ya, sur, dalchet an eus, kenderel a ran, krouet an eus ur festival, duze, vid lakad ar brezhoneg hag ur sevenadur breiz varvel. Ah ya. Chikoe gant ar rand vro, tro min gant mignonet ar bet. Matre. Hag e ken dal c'hant da oz aze gant va mignonet duze, vraiment, ken dal c'hant da duze, emizme yemendro da vro gembre, Matre. e vid ar festival se. Ha neuze eno teus gwelet li ur zour an net. Meus ket, Non. just a voilà. Me pez meus gwelet e oa dizinvel kren a penon stad ar yez duze, a duze no deus ket ezom kemense da grouy Ya, tra, setu. mo se pegur ar remreg avez klevet e pepler, neuze neus ket ezom dalchet neus ar plas ar vuez foran naturel. An man e breiz, non neus ket ped a virna, an man e c'hornvro, me gav neus ket ken. Neuze mor revon da grouy an draze. Man mo sonj krouy an draze. Ha penonz e c'heller don da gejag an yor evit emezeli. Ah bah, da velet, mom vont d'ober bruderez, Ah, neus ket matri. pazo, martezer penad Barzia, Klaskarim, gant penons tiar Roland Ernei, mom o sonj ober. Var an entemant. Var an entemant, ya. Matri. Trug ar e braz dit Gwenole, a ken ur vechal, emi Ya, chans. ken a vechal. Bremañ dustu e voat kavet loden ar zonerez gant telo. Ah, setume e logona daoulas, assemblez gant ar zoner laouen merer, deus ar strolat maskagaz. Penaos ma kont, pot? Mat kenan. Mat kenan. Bon, nizo et de l'air digredus, on vet ar veilvor, savet ebe de mil eskan anterkan e plas ur vilingoz, hag uela milin lorno ar vro eo, a zoken deus brochal. Ur sapre buez a zo bet gant al lerman, ur grezen evit a repuidi ebet ur c'hazern a lamant, ur skol evit officerien ar morlu, un davarn, ur ginget, hag evit echui, un toulnoz, on vet ar seaside, hag serret ebet e 1906 a pevarugen, hag a baoe eo 10 mantre d'aler. Laouen, te hag a zo pod hospital konfrout, trop eus bet da zon amant déjà? On a vezet mat e gant an tu diawang Ya. larman evit don das pluja da skouer pe d'ober neus vejou en l'air Ya. goudor. Puis tu da rose de d'aliez amant, pe da riboulat, pe da squati, pe da baboneu, Ya, ur sapre buez. des serret dia on ad. Ya. Hag d'ur diarkout, izu an deiz e voat kemeret a l'air gant Franck Jacquin hag ar gevredigez MP projet evit sevel un doare l'air braus pontus, leti, ur preti, a zoken l'air evit an diskouizadegou. Bon, vraiment vos causes de sonerez, laouen. Puis ur tezo gitarour ak an air baz ar strolat mask a gaz, petrae ar strolatman mask a gaz.
Maskagaz ar strolad hag a zo savet ezbloa war nugen zo brem. Ya, et triwer epe varugen. CD, penons ar strolad evit riboulad e davat. Evit an arvesterien drestol, pegur labouret devez me meustra. Met se zo penons ar pez poezusa evidon, a zo lakad an dud avant de zansal de kanda de riboulad. Leur spirit de joyeux azo sur rock celtic, ska, punk, ben affin. Ja. Penaos e l'arfez e o son erez Maskagaz. Petrae. Nekedez, hein, der. Nekedez de lava, pegur dija eo ret gout e sonnet gant botokwat. Ya. Setu, vraiment vez kroget dija dans le vif. Setu boutou quoi redans, ok. Puis l'ardi on t'a juste avoir plus de barzar sur là. Setu ar c'hanner hag ara ivie lavaret vo tamboulinou. Mais Ja. bon, Minjous kai. a zo sonnet neuhe gant Luc Leusker. Ya. Un talabarder a zo hag a zo anvet de Christophe hag a vez sonnet got an bombard a Chin Whistle. Ya. Daou gitar a zo, an unan a zo gret gant David Milman, gitar folk drestol, hag gitar dredan a sonnet gant din. Gant laouen merrière. Mais l'ardi t'as tezo, il y a mon gawar, hein, pe oa dout. Daou bloa trigont, tribloa trigont. Tribloa trigont. Tribloa trigont. Hag penaos peus gret an aoudegez ganto, puis ar strolat zo ken koz. Te oa bien tout po de skroget. Penaos ta ou nem gavet ar strolat. Var a zeblant ma vez kredet d'ar pez vez lavaret gant Luc, on bet de miret pa oan e skolvam. C'est ça avec gontet gant ur. Ja. Bon, chez la oum neuze, Maskagaz, gant un ton neve flamme, on devait les nerfs à vif. On a troqué le chalut pour la danse et le chahut, échangé la charrue pour la transe et la cohue. Fuyons nos conditions pour mieux gueuler nos opinions. Oubliez les machines, on enchaîne comme à l'usine. La conserverie m'apprend la grille de la sidomie. Au conservatoire, je n'ai eu que des déboires. On fait l'artisanat en se servant de deux doigts. Une chose est sûre, c'est que la voisine aime ça. Mais la fronde jette la pierre. Y a pas un monde où les masques tombent, les sabots reviennent d'outre-terre. Mettre un coup de latte dans ton monde. Mais la fronde jette la pierre. Y a pas un monde où les masques tombent, les sabots reviennent d'outre-terre. Mettre un coup de latte dans ton monde. Un rythme ancestral venu du règne animal, un son brutal qu'on soit femelle ou mâle, flèchant des communards, des pêcheurs, des populaces, rejoint la farandole de ces âmes qui s'enlacent, les chimères digitales de l'église au silence, laisse-toi porter par ces ondes qui fédèrent, rencontre pas ordinaire, aucun ami imaginaire, mais qu'importe, tant que le peuple danse, mais la fronde jette la pierre, y a pas un monde où les masques tombent, les sabots reviennent d'outre-terre, mettre un coup de latte dans ton monde, mais la fronde jette la pierre, y a pas un monde où les masques tombent, les sabots reviennent d'outre-terre, mettre un coup de latte dans ton monde. On a toujours les nerfs à l'urin s'il faut valider, quelles que soient les couleurs de l'affiche. Dans notre musique, il n'y a pas de triche, la rage au ventre, on a les nerfs à vif. Mène la fronde et jette la pierre. Les sabots reviennent d'outre-terre. Mettre un coup de latte, un grand coup de latte. Mettre un coup de latte dans ton monde. Agathe qu'avait des voir sur la Maskagaz et filon à Baden et de Neil ton startigen à Zoganer lawen penaos et rit et vi juste avoir don a ben da gavout ar startigen se.
Et bien, à Juan, déjà, de la cas de Lusk, à de prendre tadou à Fesson, évidemment, de cas de plijadur, réseau Arsoneriz, Arsonadeg, dre enol, non d'oreoleg. Puis plaire au plus trop d'azeni justement. Puis vezer ke goledre barzo festival Youbraz, ruizo bedanaveze drestol da square fil festival etrikel tiegonerion vidon off à gazé zur berntut autour de la vallée d'Aranda. Ah ya, on a de zez au penons ar fil bar stredou zo un emgav bebloa bah oui, pembloa varnugen drem mais à gazé et mort collaborat var bladen neve, on devait les nerfs à vif justement. Petra vous cavet var bladenment. Et bien, qu'avez de votre tonniou neve hag ar pezo et bien chanchet de Astrolade, dao guitarour zo newe, mais à David hag ar Juan zo be gagnom on pevar de la cade trao neve d'avant. Quand Mascagaz mais aîné à Mascagaz azo vel riboulade agal mais Petra avait compté de gagneur par skrido. Kontet devez historiou var tud o merdei, kontet devez historiou var trao un tom ankenus a helbea vid tud zo, kontet devez ar Juan denem keja, ar Juan ie de... Kozo de Zariboul, da square et fin en abanen, mor vont da gona du orben ar Boisson. Ja, ar Boisson. Andreez Lyon médalier gant ar Riboul. Da oe diwal gant ar Boisson neve just. Andreez Lyon médivé gant ar fet mont da zeni et pel, puis ar liez yet... Les dombé de Mayotte, Tahiti, Agal, boa passé dombé de Belgia, yé, mais dre vraz e vez sonnet gagnon, mais brocha labes. Sais-tu. Hag ar rokeltiek petrae, puis bedarfin... Tout là d'astroladou, à zo gwez d'ober rokeltiek, à zo plijet gant an drae, à goulet devez gant an ar vesterien, étude bepred memez ovon mez breiz pe eus broioù keltiek, et vez on tud menet d'an ar sonerize, pe gwir lusk, youl, sais-tu, ar c'hoant riboul. Mais même sera gruchenet, Andreez opposius, même sera bez a gruchenet. On a dire. A te justement zo gruchenet mad et un hospital Confrout. Ya. A bezo ar pot en télé, hag a zo bet an invezen mad, an vet Charles Argal, hag a oa deus an hospital Confrout, hag a yon neus laket evit ar vechkenta brezon egen télé, c'est une neuze bouest an diel. Trugar a senarog, non svat, a kenavo evel just. Ar vechkenta oan deud oa vid e kinnig diolch heto ar blo neve, ar blo oaz pever a triugen, a de houde az an lag miswever et un da zad an den nons e pa de revenut an anter. Ar vechkenta e komansa man a miswever oa deud pen o braz an RTF e vel se veze lavar d'ar mareze, dar e lans d'an abaden e rozen, pen o braz e vel just zo ken ar ministre en ouzouiz an outro Alain Perfit oa neuze ministre ar heleia. A de houde eta e veze vel se brezonek bepsizen, da zadon da ganta a de houde d'ar gwener diwa jazun. Charles Argal compte non ve de kleve da hanner o tigazon de zonj penons eve commence de gleve brezon e garanteli. Roarke benanig a vechkenta. Ah oui, vous avez juste ja. C'est so clair, c'est juste a vechkenta da istol. A de houde zo ken rag waren ne vesen no ze, ne vesen ket film da rog red vesen ding mond de velse da rosen. Et puis, film de var place, mais wa au chômé bris, ne me bris, ne wa technicien, ne wa skip à yébé David Overvardro en télé. Charles Digimermad, wa ben da brezone, Gierpen Kenta, velse, va en télé. Ah ja, mais quand la brezone hier, il y a une saison sûre, ja. Mais wa, vese celle douze drôligo à lach et rosen, gandon du de wa douze et carc d'armar réveil, ne wa costume du, c'est juste de clévo de brezone, vi ser det ud en lillebrand kan adrøs non med lån curieux. Mais ouais qu'est-ce que justement de raison de bepsis université. Jo, squeeze soir mais moi richer ou spenser mais skol vi ser det jeg vel just præcis tror de rosen quand en train 11 as igwe der mint in et Brest mon just du d'un gros gigant valabor skol. Quand on me sera d'avoir relance dans la belle brezon et garantie. Ah ja sûr c'est clair mais wa ar feiz vunt ar handen ar marze. Ma fe goulen gane brem Charles displeg pe diskleria Petras pe fefran de gao de kin var abalen o brezon eg var an tele Petra respond fas. Ah, il veut juste dre rar, c'est meilleur quoi, meilleur hamzer hag
Kleber an potre d'FR3, WC, au lavar de Ridiodium, Kriski en trou, Lung, Urvish ou Gantele. Mais de vous spennagal, que vis comme des vrais, place fait, nous en dimmen, de venir à vraison. C'est-tu là, Lardinta? Petra a songé de se placer à Brezonek et Bédar Mediaïou. Eh ben, plazo a poezus c'est évidemment Clévaux de Brezonek. Juste avant, quand Mascagaz, on se gride varar bladenment, quand on a badé nos tournes, l'aka de Brezonek bantonio. Brezonek a quand Mascagaz. Et varal Lorraine, memes. De la réalité, peut scriver de Kanawenu et Brezonek? Ja, skrivet om Spojo, ja, et Brezonek et Galeg, du Yezeg, David devait connaître d'Ambrassa et Galeg, mais à choix on se begrid d'assemblée de la Kana et Brezonek avec moi. Réseau plus juste. Ah bah ja, plus juste, c'est méchant ça. L'arnita tu de Mascagaz, zo chami un tomic pepler, t'es zo cham amont et brocar nevodes, et en vec, mais derrière zo chom peler. D'asparze dom var pevar département, une on a gazo a choix Narvor, une on alvar et Negro et Barmobian, à Honner et Talkichen Rouen. À Penos et juste voir vid labourat. Nem keja areum aliezmat trodro Rouen. Ne veki grit kemensa plus de nous pegur vezom aliezmat var en enchou d'avant de sonadeg à sonadeg. C'est une on skit re-omzer d'Oberplestraden. Grevet Peptra var à Lorraine, mais l'arfine. Kemen, mais non. À plaire pour gouler de Mascagaz, nous var à Lorraine. En deza d'automne, fin misme, vodant Trivarnugen, ploué. À Gendal, tout là de sonadeg automne n'est pas dans non. Ah, et dans non. Et festival Trikelchig en Orient, et Gouler et Pempoul. Mais d'ailleurs, à Ranachonor, bon d'adeurer leurs ailes, va l'Arien, Mascagaz, Pic, comme, et Vidkao dans Nol Desiadou. Agarodadou. C'est-tu. Neuze pegust yomez ar bladen neve on devait les nerfs à vif. Don a rayomez fina bloaves, vid ar gouan, et vo prest, mais kroget evo da seignant tonioù nevez me mestra pas dans non, var al Lorraine. Si tu as repris on esclavé de Bremaik les nerfs à vif à vos cavet de var ar bladennement. Ya. À Garganawen à vos cavet de Bremaik, on devait boire à vos cavet de var ar bladen. Ya, kemen, ya. A var al Lorraine et d'abe babaden. Si tu. Ag pessel liam au peus gant a réseau saut gant Mascagaz ar fadet. Ah, bah, gant cause der ar strolad evezent tout là-dessus d'ag a te vraiment evezent bugalé en tu d'ag a te blave chousso et une affaire tuzo Elia David d'ag zo saut tuzo d'ag zo 2,5 millions de gagnom tu d'ag zo bet euredet divar abadenouzo. C'est après traozo da gonta va en affaire c'est. Ya tout là-dessus d'ag l'ar strolad a drugares deo evezom atao labourad. Eh ben merci Brasier de Lawen, merci Brasier d'Arstrolad Mascagaz, à Brément et Voix de Cavet de Goulvena, Médarok et moi rend Trugaricad à Grace Calon, Skipail, à Velvor, Amant et Logona Daoulas. Salut dit Jérémy, pénance mon compte. Mon ramad, vraoui en namza. Baya, dispar. La ketezem gavdin et parc en Autrou, en Mans et Logona, de ce était au Trouar Park. La kemé au Trouar Park, mais en Ornosé on est la quête pegur ou en Noir Park Gouéchal. Mad. Ah pas ou B 107, pas ou en B, pas ou B Goulenet Ganem la quête de Norno da Harter. On a classé de parc ar poku, point kenta, hag an tiker oa ket skler stre, setu on eus dalc'het parc an aotrou bar zafi. Bon, peogwir an dachenze neus ur gwiri istor. Petra istor an dachet. Ya, pat pell oa ur parc, kezeg peuri hag kichen oa ur skritelik bien a skrivet oa e gwerz, gad niver an pellgomz. Hag oam ni klasken ti oe ur pennad kostez Logona, mais reger oan trao, pe ne yeket an tiez hag avem hag setu on appel gomzet d'an hiver an se, hag ar vaouez en tual ne laret oa e gwerz an tachen, met oa rediet an dut brenfen dachen da zevel pemti da viana e barz. Ah ya. Setu oa red lodenni hag obor meur a di. Setu perag e chome e gwerz e gwirionez. Hag on eus kavet mignonnet bebet dormik evit pred an dachen assemblez a lodenni a sevel pe badi. Un istor brao ben a fin. Ya. Ba ya laouen om gant zet. Vraiment om gant mignonnet amañ o chame kichen. Peogwir te zo pod ar vro amañ? Ya. Me zo
Mais zo bet savet en hospital à Hamfoud entual, kichen tibidi, hag bawe bugaliach e mont vro tampedam, hag treuzet ar ster, deud da logona da jom, hag e oam o klask un ti, e bawe pel, hag barz a fin om deud da ben da zevel un ti amman, hag war an dachenze. An veo da riskemen plegmor a zo? Ja, ma da voilà, ur vrogeir ne ket gwall an avezet, pugur gavdin eus ket da walach a drez war an aochou. Ah, setu. Setu l'eridennou a zo, hag kerek gant goloet a istr. An ahan de ket kemese a doristet d'amant, met ur vrogeir hag ur bern plegou mor zo, aochou kuz, gwez-dero kichen, Pedra da gaud ur baradozik evel la randi d'amant. Setu. A bouez e oa dit bez ao chom kichen ar mor? Ya, mais zo bet savet ma zud oa saver yen ist, setu on bet savet kouzlaret er mor, ya. Hag pa oam krog da glask un ti, on oa c'hant da vez un tuman, pas un tual da c'hant en praz, kosti ar mor. Ya. Hag ker walach e an tiez, er vro amant setu oa ket ez. Mais de dom ben. Neus e ur vez kavet mignonnet, penons e tremenet an traoù. Ranket on eus prenanti, pa oam kemet tri, pegur teir formil. Ya. An diou formilal zo nem gaet divezator, mais red oa prena buan a walach hag a goudeze, on eus laketu da vicher da zont da zevel da lodenni, da velet peus eus tum a vichet pep tachen, piou an o peini, a goudeze sevel un nent. Digaz an nent bete gant on? Ya, lakat sevel un nent, kaout en bregerechou da doula archlin, da zigas an dour, an tredan, hag pet ar pelgomz hag tout an traoù. Hag eveler eo tie squat, an dra oa bouezie. Ya, tie squat, on eus... Laket barz ur jonj tevel, ne oa ket ur redi, met Ur c'hoant. Ur c'hoant ne oa, hag on oa c'hoant e vich ekologel a walach ar mod da zivel tiez. Tu chanti qu'on eus komzet deus an hospital Kanfrout, eno emañ Roland Keroulas o chom, bet e oa yo an denez o velet-nean. En hospital emañ Roland Keroulas o chom. Evel ur berntud en eus klevet brezonek pa oa bihan, met e geren no deus ket treuskaset ariez dezan. E vu e Micherel a zo bet tremenet beuzet chifrou gant ma oa kontour priz a chou. A daous men eus labouret gant en zavadurioù a blede gant ariez en a gomze ket an eil. Setu diustum eo et var eleve en deus Roland ad desket brezonek. Meus kavet brao tre labourat evit ar brezonek. Ep komz brezonek, met evit ar brezonek. A goude, e oa mo c'hortoz, amzer a walach. Ur seurt redi e oa din kemer mont peloc'h ma peusant a deski. Pa meus kavet amzer. Meus redioz tu. Ne vefe ketud tammaliet un den en eus tremenet evu e fripe ouz ar jederezik be an pas eskuiz gant ar fichennou Excel. A kouskoude eo Roland tinzorer stumdi izuande a youlvat. Kavet en eus un ergelc'h plijus greizenn stuma e landerne. Bon, demat an ol, demat Christelle, demat Sandra. Petra e rol un tinzorer avat, a ben ar fin ne ket just un affaire chifrou. Le an traoù, bez a var evez, gant ar pez dispignet, a el ar bloaz. Gour velout, an traoù, hag a vez gret gant tuzo, tu dekarg, modal ar pez a ran ive o sevel teuliajou evit kaout yalc'hajou, yalc'hajou an departement chou, yalc'hajou a randro evel just, A pas o kozez yalc'hajou hag etu da vea treutar peuri e ranker beza evezie korc'hoaz. E departement penarbet eo bet lavaren diom ne vo ket digresket tamm ebet a yalc'had na eus tra evit a randvro, met evit ar morbihan digresket eo bet. Digresket eo bet varlene, setu dija. Met red eo bez a var evez. Tost muoc'h a labour a zo gant Roland Keroulas bremañ memant var e leve. A drugaret ar brezonek en eus kroget un eil bue.
Nous étions Jérémy tous betro da zastumier. Ja, mais zo bet o henrola a Regos, kalzig amant vro, kostez logona an hospital daoulas. Vid klask gwelan ma brezoneg a gwelet pesomod oa brezoneg ar vro, deski, tapout d'un tammig pouez-mouez gwellor hag gwelad un tamm. Hag a Regos o laouen da gonta force menons. O ya. Setu. Hag laouen da velet tudiawang ie, da gozial da flapiganto, hag vad ar radeo gozial brezoneg pugur a vechou no deus ket kalz a zigarez da gozial brezoneg ken. Irion neuze out kelen brezoneg, hag elakez ar skolajidi da zansal, petra an istorze. Ya, setu, dansal randme a boe dek pe daouzek loa, matrese. Ya. Dansa vraiment, hag emez ar skolaj, hag a baoe an ebet blavechou, evez aozet ar skolaj, ur zizunvez a eneb an droug ziforioù, vid mont a eneb a rak chonjou, hag ya, klask gwelad ar gevredigez, hag Digeri o spere d'un tamm? setu, an eur ve klasket lakad ar merc'hed da ober box hag ar baotret e pevar e klas da zansal. Pez ne ket ez ato, met kaout a reomant tu, bet ur mig mem stra d'ober. Pesur d'amzal c'houdeus pa ve embannet deo e vo kentelioù dans... Bet da genta e velon e vo gret box gant ar merc'hed setu e lar an ignor an ober box ie. Gwarizius un tamm? Ya. Mais bon, l'art d'arien, m'en trao e mosse, hag e vo gret e mosse, hag red e mont goustad I ganto pas fuki aneo hag penons diskouez bebet an meg klask pelad an naon rag sel areal hag kas arian maneo bebet an meg toel arian maneo en tamm meg evit kas aneo varzu an dans bebet an meg. Hag etu da ben? Ya. Hag be ploaz evez potre diawang autant sal. Ok. Dispaket diebetout o... don arian ma ben. A vechou gant strolaj ouzo, blavechennou zo diesar. Potre da vez a vechou speret strol a he an tammig zansin ket, tu e rean an tammig strif bien, mais pas ket mese. Mais bon, va da radeo mem sera. La varet eus din e rez dansa vraiment, petra e an dansa vraiment e gurionne? Ah, an dansa vraiment a zo... a deux d'ar an dans klasel, met de chanchet mem stra treus fermet kalzig e nugen vet kanvet bebet ar meg. Hag klasket e vez deski ober a bep sur traoù an ar c'horf hag en em ziobi en tammig ya an techou ar plegou hag klask davad petra c'heller ober gant ar c'horf, gant un dorn, gant ur vrer, gant ar hein, pleustre de vezier war an teknik evel just, ver krinfad an treid, ar hempouez, pe... Ya, bep seurt vez karet. A petra zigaz dit ober dans e gise a baoe kemen a blavechou? Kalz a blijadur da genta, hag frankis, nemus ket kalz a vareo er man zantan ken frank, ken dieu par sa fin ar strolat dans après la pluie eo, goud er glav. Hag pleustradennou a vez, pleustradennou war an teknik, mais kompozi a reon millet traoù e trezon en tammig. Hag danset e vez war ar premie enchet gant ar helener evel just a lar deomp la kom irio da genta e vo danset la kom eve fait der e wandrahe. La kom eve fait ur ganeten o pourmen en o korf a drebeler e tremen hag a la musik a war l'er e vo gret tammig sekans gant lammo a goudez e troioù. Hag e c'hell beza tammig souezuz a vechou? Ya, dienchet e c'heller bea. Met lot a ragandit? Ya, plijou da radin, ya to. Matre. Trug a revras dit Jérémy evit ar bourmenaden vrao ken ur vechal. Man ebet. Gant plijadur. Hag emom dustu o vant da zeski kegina gant ur an neve deus atachaf. Ata begolipus irio e meus digaset pesk mur karet tud an orient da dangui. An eke souiz kavet vez stank meur voad lantel an anternoz. Ar mor loan pe ar merlus. Ata chef penons etro ar be. Salut Dioner, mona Aganis. Matre, golet peus digaset meus dit ur pesk Mahamad. Kustumout da labourat ar pesket? Nemet pa vean war bord ar mor, pa e fresk ar pesk. En zo fresk, men ar dit. Dispar. Pes ar rekipe a ginigidom?
N'est ket ar équipé un navor en kentor ar veaj meus gret er Maroc, ne bet blave souzo, on o klas war l'air traonien ar barados. En em gavet donc gant tudiaouan, kavet an draonien a desket o deus din ober an tagine. Tagine, merlus, dreist, petra zo bars. Merlus evel just, olives glace, carottes, citrons confitet, coriandre, tomates pelliet, oignon quinien, alamandes, régine, cumin, agolen apé prével juste. Evel just. Gant petra vo kroget. Fardan tagine. Fardon mon tagine. Setu da gep tapen e vino trocha en oignon munut pas de ma vie, au flastra a rignon et bars ar pilon. Matre. Let's go. Là, qu'est-ce que t'entends, non? Non, laquelle voyar fin, dre ma zeore d'ober ur mene bihan gant an oignon, bars an tagine gant an daouarn. Ok. Preste ar rignon petra ran me. Lakaderi a rumin, hag an eoul e bars a flastra un tamm en dro. Dek pemzek centilitres vomat. Un anterverenat, quoi. Ah, bah voilà. Allez, d'abord, j'ai mat, ici. A trei. A bremañ mout vont da didroar a charotes a domou ir a fin mar plij. Ir a fin. Me gav din gwez d'ober an rei. Gant zonj, ya. A me mont vont da lakat an tomates bars a plat. Made. A kroget vo da stali a charotes. An olives glas var a roste, mosse. Bravo war. Renket mad. Hag ar citrons confitet, un daou tri pevar var a rostez, hag pevar e kreiz deus an tugin. Ah. Ya. Dispar lak un tamm chuk e pepler. Merci. Ya. Et pepler. E pepler. Oh là là. Qu'est-ce que dans un monde d'hier? Mais lakadarin an olen. Abremañ vo laket an tok. Hag e vo laket ar pladat. Var an tan. Var an tan. 30 minuten. Matre. Setu prest a legumach. Bremañ vo laket ar pesk an alamandes hag ar régine. Matre. La Lavardine a mes o techet de la cale. Made. Ah, bremañ. Pas de pemzeg minuten c'hoa a war l'air. Il vaut prest. Et vo tu débris. Oh. Je vais se rouiller. Coriandre. Tammig bien. Tammig bien, fazre. Setu. A gant petra vodre bet an rei? Semoulen couscous, penneue farce du. Ah ya, farce du, vel Ya. barz ar rik a farce. Setu. Zo matre gant ar merlus. Ma, tu dou bremañ ouiet penon zo ober ar merlus en ur modal ne he, ba, pujadur d'ar. Guir lip e bao, trug ar evraz da Yannerle evit a rekipeo lipous a ginnig diom bebzezun. A tu zo dior adkavout an ol rekipeo var YouTube, medive var ar zaven neve an vet klevelet, laket e plus, gant office public ar brezonek. Ya gwestlede d'an ol abadenou ave savet e brezonek, varni e kavor peadra, evit ar vugale, evit ar reiaouank, evit an deskidi, evit an ol e gurionne. Setu poen e kleuz an abaden gant son erez, Glouena. Ya, son erez startijen e kafel dit la res. Maskagaz gant ur gant aouen du arben ar boesson. Gant musul. On a dit, c'est une ar gant aouen boar. Ken disul, pokout trouz, Kenavo. Trop de boire, trop de croire, on se perd sans avoir, on se ment sans savoir. On manque à nos devoirs sans finir au cimetière, sans nous dire les vœux d'hier qui deviennent des mots amers. Des actes manqués pas sincères, des tempêtes où l'on se perd, un réel qui trop souvent nous avère. Au détour d'une route parsemée de doutes, hésiter à s'en
Ne plus chercher le bonheur, une utopie qui fait peur, un monde qui se meurt.